Pa recite mi, koje su moguće posledice? Evo, rekla sam, bit će nekih i na političkom i na ekonomskom, pre svega naravno na energetskom polju, pa šta možemo očekivati? Pa pre svega ja mislim da ćemo dobiti produženje ove licence, ne zato što se sad Amerikanci ili čitav svet brine o našoj situaciji, nego zato što je to deo jednog mnogo šireg procesa, pre svega političkog, koji za cilj ima relaksaciju učesnika u tom postupku. Dakle, o čemu se radi? Mađari su naravno poslali izveštaj OFAC-u, ali ne samo OFAC-u, nego njihovo ministarstvo finansija i ministarstvo energetike, ministarstvo spoljnih poslova, da proceni da li ti pregovori idu u pravcu za koje Amerikanci smatraju da su dobri. Ja lično mislim, kada ponovim da će se licenca dati, zato što je u stvari Amerikancima važno i Rusima takođe da oni preko Mađarske ili preko MOL-a, preko ovog posla ostane međusobnu komunikaciju koja je poboljšana i naravno imajući u vidu ove tekuće pregovore oko mira u Ukrajini. I Rusima je u suštini važno da na neki način dobiju neki poen u tim pregovorima, a žrtvovanje NIS-a u smislu prodaje NIS-a nekom i drugom i čak i za neke manje pare, njima ništa ne znači ukoliko za to dobiju nešto drugo. Dakle, Mađarska i Orban pre svega je uspeo da napravi dosta dobru komunikaciju i sa Putinom i sa Trumpom, i to je valjda jedini evropski lider koji to uspeo da uradi, zbog toga ga baš nešto posebno ne vole, ali on obezbedio da Mađarska ima pristup energentima, čak i u situaciji kada je Amerika dala, odnosno izrekla sankcije ruskim kompanijama i dalo mu je produženje do kraja ove godine. Zašto? Zato što on sa Amerikancima naravno postigao dogovor, on kupuje ogroman paket vojne pomoći, odnosno oružja, a Rusima je to zgodno jer onda će oni preko njega, znači ako uspeju da na neki način, kažem, reše taj problem sa NIS-om, uspeti da napravi bolju komunikaciju sa Amerikancima. Dakle, sve se zajedno svodi na to da oni među sobom pokušavaju da reše problem preko naših leđa, naravno, kao što je bilo do sada, jer smo mi sebe doveli u situaciju da mi nikada nismo ni bili viđeni kao, u stvari, ozbiljan kupac, zato što mi ne obezbeđujemo ove elemente u pregovorima. Dakle, da smo mi postali vlasnik, što bi za nas bilo najbolje, ja sam to više puta govorio, ne vidim zašto to nije, ali očigledno ni Amerikancima ni Rusima to ne odgovara. Jer mi ne možemo ništa da učinimo ni jednima ni drugima, niti se mi vidimo kao nekakav, da kažemo, deo procesa koji će pomoći da taj proces bude bolji nego što je bio do sada. Znači, to je razlog zašto verujem da će se ti pregovori, odnosno da će licence biti isporučena, odnosno odobrena. Ona će vjerojatno biti odobrena mesec dana, znači do kraja ovoga roka koji je prepisan bio ranije do 23. marta, jer će se onda ipak čekati da se vidi šta se dešava dalje, zato što su ti pregovori puno ozbiljniji. Dakle, šta možemo, izvinite, očekivati kada je reč o vlasničkoj strukturi i kupoprodajnim ugovorima? Da, to je jedno isto od elemenata. Mađari tvrde da smo mi bili strana koja insistirala da arapski jadak uđe u čitavu taj, da kažemo, paket, na način kako su oni to predvideli da budu zajedničko preduzeće koji će kupiti NIS, većinski paket i tako dalje. Da li smo baš samo to mi tražili samoinicijativno ili nam je to neko savjetovao da tražimo, to sad ja ne znam, ali u svakom slučaju arapska kompanija, odnosno iz Abu Dabija, je viđena kao partner u tom poslu. Ja mislim da bi njima zadatak, ukoliko tako bude, bio da se nešto malo bave i petrohemijom, jer je to u njihovom portfoliju dosta izraženo, i da na neki način podignu petrohemiju koja je u dosta lošem stanju. Mađarska će, odnosno MOL će se baviti rafinerijom, bilo je reči da li će se ona zatvoriti ili ne. Ima jedan element o kome treba voditi računa. Prvo, NIS ima rafineriju koja može da obrađuje ili da procesuira naftu koja nije samo ruska nafta. Za razliku od ovih drugih rafinerija koje MOL ima, u Slovačkoj, na primer, koja može da radi samo rusku naftu. Dakle, možda oni imaju interesa da ostave našu rafineriju zbog toga što kroz JANAF, za koji sad će oni, da kažemo, funkcioniše, kroz koji ide nafta u Srbiju i kroz koji bi trebalo da ide nafta u Mađarsku, to je sad posebna priča, jer oni sad imaju sa Hrvatima dosta veliki problem, traže da se ruska nafta vodi kroz JANAF. Ali ukoliko i ne, mi dobijamo naftu kroz JANAF, koja inače u poslednjih godina nije ruska nafta, nego uglavnom iračka nafta iz Severne Afrike, i rafinerija je prilagođena za tu vrstu nafte. Nije to isto, znate, nisu ti vrste nafte. I mislim da bi Mađarima, odnosno MOL-u, to odgovaralo kao, da kažemo, tehnološki dodatak na ono što već ima u toj portfoliju koju oni već drže.